umuntu wese akorera muri komine akukira musitanteri. La loi communale Nshasha leta yifuza yuko dushika kuri bimwe twese twagumye dutinya, la décentralisation effective. Ibintu byose bive muri ayo ministeri byose bigende muri komine. Ndatika ngo bavuga ngo mbere ashaka ko bitwaye byose, arabitwara byose. Ushaka kuza kubirongora acha bisanga muri komine, achaza kuba musitanteri. Iyi bije tugiye gutegura, izi bije zari mu ministeri zizomanuka zitegurirwe mu makomine. Mwabonye imisiyo dusigarana mu ministeri, coordination, suivi, ibije zose zigenda mu makomine. Uko yibishubahiro yabivuze amafaranga ategerezwa kumanuka mu makomine yose uko ari 42. Amafaranga ya leta yose ikoresha agenda mu makomine, akorera mu makomine. Mwabonye amadepartema yose azobari mu makomine. Abantu bavuye mu ministeri mugabo ntibazogitwagwa na ministeri, batabagenda mu minwe ya musitanteri. Ubundi twese mwikomine ntabwo ari intwaro hagati mu gihugu, eka ubundi twese mwikomine. Ni nacyo gituma musitanteri ahejeje gutorwa gutwara komine, nawe ngira tuca demission akava muri conseil communal. Musitanteri azohamagarwa muri conseil communal baje kumuhatira ibibazo, baje kumuhatira ibibazo by'ibitagenze neza.